Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mangabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze kulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthola nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloku ngikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ngikwenza nje lapho njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba engilethele lona namhlanje lana-ke ngilethele-ke ividiyo-ke kamfundisi-ke ehlaziya-ke lento-ke i-M_K-ke eyenzena-ke laphana-ke waveza-ke nokuningi impela-ke engingafuni ukuthi-ke mina-ke wakuzwa ngami phela nje into engizoyenza nje ngizodedela-ke ividiyo nje uyizwele-ke wena-ke nje ukuthi uthini-ke. Mina ngizocela lapha usuzwile-ke le vidiyo lena-ke ungene ema-comment section ufushe umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese ucinza nebhathini nje subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthola nezinye-ke iy'ndaba ezintsha engizolokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Nawe-ke leli vidiyo-ke awuyithokozele. Okubuhlungu ngalesikhathi esiphila kuso nabantu esiphila nabo noma sebefundile kodwa abayiboni igame edlalwa phezukwabo. Angazi ngingayibeka kanjani ngendlela ezobalula kunoma ngawubani. Kunezinto ezihlelwayo ukuba mazenzeke kithi thina singabantu bebalela iminyama. Kodwa kwamele kube khona umuntu oyothwala lezo nsolo kube ungathi uyena obulalise abantu. Uma ngabe uzokuhlale kahle ubhekisise kahle ngokomthetho eKZN ngabe baningi abantu abafile. Ukuba ubuholi lobo bungafunwa abukhonanga ukubamba inhliziyo zabantu, ngabe sikhuluma nje namhlanje umhlaba wonke ukhuluma ngeSouth Africa and isifundazwe iKZN. Ngoba kwamele kudwetshwe isithombe esokuthi amaZulu awanangqondo, amaZulu okhandashisa. Inhloso lapha ukuthi isizwe sakwaZulu sihambe siyolutha, simoshe izitolo. Kodwa noma ngayisiphi isitolo abazosilutha, imola abazoyibulala ngeke iphinde ivuswe. Ilento abayifunayo leyo. Hayi ngoba mhlawumbe balwela wena, basebenzisa wena for ukubulala ikusasa lakho. Whatever ezoluthwa eKZN, ngiyababona abantu, hayi veni lami li right ngiyothatha ifriji, uzawufakani kulelo friji? Uzawufakani kulelo friji lelo? Ngoba noma ngayisiphi isitolo uyolutha kuso, laba bantu abafuna uluthe wena ngeke bazivuse leso sitolo leso. Noma ngayisiphi isikolo enohamba niyosibulala, labantu abafuna nibulale ngeke bazivuse leso sikolo leso. Ukuze amaZulu abonakale njengabantu abangenangqondo. But lento ibekwe emehlweni wethu kodwa kasiyiboni. Asoze sayibona. So ngiyabahlonipha bonke abaholi be-MK from day one behlisa imimoya yabantu bathi yehlisana imimoya, yehlisana imimoya, yehlisana imimoya. Ngathandaza ngedwa ngathi Nkosi Jehova lula isandla sakho, kungachitheki igazi, kungabi nezintandane ukuze isitha singajabuli. Njengamanje abajabulanga ukuthi iKZN kayiluthaka. Izwe lonke lithi lazi iKZN ngokulutha, kanti abantu bayathengwa babe ukwenza lokho. Kodwa ngoba siphila ezweni ukuthi sonke angisho ukuthi ngihlakaniphile, umbono wami lo indlela engibona ngakhona ukuthi angazi ukuthi ngizothi ubani, but whoever obenamandla under EMK ukuba angene ku-social media athi yehlisana imimoya, yehlisana imimoya, amaphaphu phansi, noma ngayini engaluthwa eKZN, kube kungena kosizi, kube kungena kwenhlupheko. Kodwa kudinga umholi ozocabangela isizwe sakhe, ayibone inkinga ezayo, ayivale. Noma ngabe ngayitholanga lento efanele abantu, kodwa umphefumulo awubeke phambili. Kwamele ukwazi ukusacrifice uthi okay, ngamane ngilahlekelwe ilento enkulu kade ngiyifuna kunokuba ngilahlekelwe ngabantu ngaphansi kwegama lami.
ngoba abantu ababezofa bekuzothiwa kungenxa kabani. Kungenxa kabani? Kungenxa kabani? Abafa eNorth West kungenxa kabani? Ngoba kazange abe nandaba nalabantu abafa eNorth West emayini. Kodwa lona noma ngabe ngekaphumelele, kodwa mina ngithi izwe alisukume libone ukuthi abantu yabakhathalela. Khona umunye ongazange abakhathalela abantu. Namhlanje imizi ayinawo amadoda ngenxa ukuthi ubuholi ongabuzalelwanga uyobusebenzisa isinoma kanjani. Mawunendlela uvuthiwe ongizwile.